Sanibonani, igama nguLloyd Mpumi Tsakani. Ngila ukuthi ngizonixoxela ngumuntu uzame ukungiloya kubhizinisi lami. Like ngizothini uzamile and lento bekayizame yenzekile because vele ngavukela isibhedlela. Ngazama ukucheck empilweni ukuthi like kenzakalani nani yabona. So ngabuthola vele ukuthi vele ngiloyiwe kamampela. Ngathola umuntu vele wanginceda vele wanginikeza umuthi vele lo muthi usebenzile because lento beyenzeka before manje ayisayenzeki. Singiyazi ukuthi khona abanye abantu banganalento ukuthi umuthi awusebenzi nani. But if vele awukazi vele wavelele yileyo nkinga leyo yokuthi bakusebenze ngomuthi angeke ubelieve vele. Yabo. Khona na that day like vele ngalala ngaphupha kabi like ngithe mangiphupha kabi ngaphupha like ubaba washona shona ngisesemncane vele khuli vele ngamazi. So nalento ukuthi njalo mangiphupha something izoyenzeka kimi and sengiyayibelieve lento leyo because many time yenzeka lento leyo. So that day ngivele ngalala ngaphupha ubaba mangivusa ukuthi khona abantu bakugijimisayo la ngavuka ngizange vele ngisakhona ukulala vele. Ngahlala until ekuseni ngageza vela ngaba nalento yokuthi kumele ngiye esaluni ngirane isaluni mara ngaba nokuvilapha something like ngizothi mangiphuma maybe ngishayiswe imoto kanje into izina kanjalo so but ngaba lana lento ukuthini hayi enthi ngiye because bekuyi-Sunday. So ngithe mangiya vele esaluni mangifika vela ngasebenza but angikho lapho ngilapho but angikho. Noma ngisebenza nje bengafani namanye amalanga ukuthi mangifika fika ecustomer ngiyacoca nani. That day umuntu beyena ukuthi makafika ngibulise ngibuze ukuthi uzenzani nasho lento afuna ukuyenza ngimenze phuma hamba. In 2 hours ngafila dizzy la ngazi ukuthi kuyenzakalani ngaba nalento ukuthi and bengenza umuntu inhloko bengimgunda. Ngachubeka. Lo muntu bengimgunda vele athi hayi ngiyakubona ngathi akho grand ngihlala phansi. Ngihlala phansi ngaphuza amanzi ngaba like ngifila ngathi sengi-right. Ngabuyela futhi hayi angizange vele ngithathe isikhathi ngaloka vele ngawa phansi. Sema ngiwa phansi vela after isikhathi ngavuka lo muntu lo naye bekathukiwe vele lo muntu bengimgunda and umuntu othi bekahamba ngemoto nani. Athi hayi enthi ngikuthathe ngimikise isibhedlela ngathi it's fine because nami like bengazi ukuthi kuyenzakalani. Ngasavaya sesibhedlela masifika laphayani bangichecka bangifaka i-drip nani bangichecka bathi hayi nothing wrong just ukuthi umzimba wami uhlala ukhathele kumele ngiphuze amanzi kakhulu nani yabona. Ngaba like hayi okay semase ngibuye endlini vele fika ngahlala ngakhumbula iphupho lami ngaba nalento uthi konje vela njalo mangizenzeke lento esokuthi ngiphupha i-time nani something bad izoyenzeka vele and yenzekile. Ngabona ukuthi akusindawo yokuthi le bandaba bangitshela yona esibhedlela angizange ngibelieve but azange ngibelieve because on Saturday yakhona ngizange vele ngiphume bengikhona endlini. Hayi after lapho ngafonela umama ngamtshela umama wami uhlala eMaputo eMozambique. Ngamtshela ukuthi hey mama nginenkinga esona so wathi okay ngizoya esontweni nani ngizokuthandazela nestuff. After lapho ngafonela nogogo wami umuntu womoya vele unokuboniswa nani. Wangitshela ukuthi hayi man kumele uzame ukuthi uya kumuntu unceda naye lapho like inyanga so close nayo or umuntu uvela umaziyo ukuthi maybe uyasiza abantu nani. Khona into wrong kubusiness lakho. Ngaba like okay it's fine. Anami vela le ndaba ngizange ngithathe serious. Yaphela iSunday yakhona Monday. Sunday yakhona vela ngizange ngisalala ebusuku vele ngilelanga vele bengenabuthongo. Monday yakhona ngavuka vele kusini. Ngabuza someone ukuthi awungekho umuntu umkenayo nani ukuthi anganginceda nani. Wathi awukhona uhlala eDaveyton. Ngaya vela kuleyo mama. Lo mama ngithe mangifika vela aba like isitori sakhe ngisazi usafika la kimi. Ngiyazi ukuthi kuyenzakalani. But lento le uyenza umuntu unebusiness ufuna ukuvalisa ibusiness lakho. Yabona. Ngaba la kanjani? So lo mama wathi angeke mina ngitshela igama laleyo muntu. Just ukuthi ngizokutshela ama effects like loyo muntu ukuthi ucoca kanjani naye because umuntu othi unokuthi afika athi ngizokuchecka kade ufuna ukubona ukuthi ngisebenza kanjani. Yebo. Hayi it's fine. Sabo lo mama wathini ngizuza because khona izinto ngifuna ukuzenza nani. Ngizuza. Athi okay it's fine ngabuyela vele uthe mina ngingayi esaluni. Ngiyekela lo guy vele ngisebenza naye achubeke yena but naye bekathukiwe and like nami bengibona manje ukuthi business alisafana before. Yabo. Benokuya esaluni ngihluleka nokuyenza 100 rand ngelanga. Just imagine.
Okay, so usually wenza more than 100 rand ngelanga nge-saloon. Yeah, 100 rand like incane like imali yokuthi vela ngiba nalento ukuthi kwamele ibe khona, Yeah. yabo. So la mazohlela kwenza 100 ngelanga, phela noma istyle yokuthini, noma istyle uma 100 rand, Akusi winter maybe 200. ngalesikhathi because ngiyazi ngama-winter vele abantu abagundi. Hayi. Okay, Hayi. Usually vela sengiyazi vela ukuthi target market yami ukuthi yeah, ngelanga ngiba nemali engaka, okay, yabo. So lo mama uthi makafika vela wangigcobisa omunye umuthi ezandleni wathi hayi, ngoba ngaleso feni lakho khona into uzoyibona ungafakwanga uwo. Ukuphi ngaleso sikhathi? Mina Mawugcobisa. mina bengaphandle esaluni, besingaphandle esaluni. Yeah. Bengaphandle esaluni. Wathi gcobisa lento le bese ungena esaluni, uya kule sofa lele kunamasofa vela. Uya kule sofa lesemaphakathini, ushifte lize phambili uzothola something. Like nami bengisaba ukuthi what if lento lenza ukuthi ngiyayibamba, yabo. Yeah. Ngishaye futhi ngiwe. Wathi hayi khuleka ngikhona. Mm. Angagcobisa vela sharp. Angena vela mangithi ngithola isikhwama lapha esepink. Leso sikhwama lesi ne 5 liter amanzi lapha but amanzi akhona half. Amakhandlela ayi2. Ile one elishisiwe elinye alishiswanga. Nenye into so lento Emva kwesofa? nenye into so lento le like ihlala idayi vela. Idayi le dayi ngama customer nami bafaka umuthi lapha yani. Nomunye umuthi ngapha. Awu ngakhipha le bag le ngayibeka. Lo mama athi wayifaka something ngathi ivula. Ngathi ngiyavula vela ngibona lezi zinto ngaba like ubani vele umuntu angenza kanje vele ethatha isikhathi ukuthi angitshela. Phela iviki vela lokubhiza athi ngizokutshela. Like noma sengiye esaluni after lento lo wathini wangigezela isaluni vela wathi nami anginikeza umunye umuthi wathi kumele ngigeze ukuthi chubeka vele nebusiness. After lapho vela ngabuyela vele emsebenzini but solo kube ngidla le ndaba ukuthi angabe ubani uyenza kanje. Bengidla le ndaba. Ngalokho busy ngifonela lo mama ngithi mama kade yenzakalani because bengifela ngathi angafuni vele ukungitshela because like kwakudala vela benovele lenkingi esaluni ngibone because abanye abantu vela abantu abaningi vela lapha ekhasi banama business banalento ukuthi hey wena uthathela ama customer ngathi no mina ama customer angwathathi angeke ngifike esaluni yakho ukuthi hey ngiyakwazi usibani banasambe no abantu bajabulelana umsebenzi wami because nabantu abasuka ngoba mina ngihlala eTsakani abantu basuka boMathema Duduza beza kimi uzenzini wena yabona. Lo mama wangibiza ngelinye ngathi ayizwakala. Ngaya vela le wafika wangicocela vela. Mangithi ngiyabheka vela umuntu ukuthi umuntu okhona bekasemakhaya ngakudala. Lamanzi laba bewalapha kule 5 liter. Amanzi waselwandle. Yabo. Lamanzi laba ethi bewafake nomuthi phakathi ukuthi mawachinja vela. Yonke into vela bathi saluni vela bengigcina ngivala. Bengiyovula ngize ngivala ongangena ngamuntu. Yabona. So ngiyazi abanye abantu umuthi abawubelieve ukuthi uyasebenza. Mina lento le ngiyibelieve le ngiyazi ukuthi into ekhona. Into ekhona vela. After lapho vela ngaba like ngaya kuloyo muntu. Ngambuza ukuthi ndoda ugrand athi ya because same day ngiceda ukuyenzeka lento le. Umuthi muphi cha? Lo ufake lo muthi. So uyamazi? Ngiyamazi. Okay. Same day mangiceda ukubuya esibhedlela. Angazi ukuthi uzwe kanjani ukuthi mina sesibhedlela leweza same day. Bathe ndoda ngizothi usesibhedlela nana ngambani. Ngathi angigrand khuleka. Ngathi ngigrand khuleka and like nami ngathi bengifila ukuthi uye vele. Owabakutshelanga wena uyasenza nje ukuthi lento le like lento ukuthi ngithi angigrand khuleka. Ngimtshela before bazongitshela ukuthi lo muntu okuthini bekasemakhaya and manje makabuya wele weza kuwe wathi like lapha kuwe kusilwa ngazi ukuthi bekasemakhaya nani sebenza kanjani waboleka ne50 rand kimi ngaba like ngiyamnikeza vele because nami engalindelanga vele ukuthi angayenza lento leyo yabona. So after vele mangiceda ukubona vele ngibona ukuthi umuntu osoyenza into eso ngaba like ngaya kuwe ngathi ndoda kenzakalani ngawe yabona. Wayenza into eso wathi ngiyenzeni ngamtshela insana lento yenzayo ngiyefrostana because lapha yani lo mama ungibuzile uthini sibuyisele lento na ngaba like lento lesa ayibuyisela ngeke iphela because wesi sayibuyisela nayo find out ukuthi aphinde naye abanalento anthi ngimshaya ngento strong yabo. So kuba impi kanjalo so mina the only thing ngiyenzile ukuthi ngiba like inthi senze ukuthi business libe sharp nami ngibe grand yabona ukuthi ngichubeka vela nempilo yabona. Manje umjida mangimbuza vela ngitshela ukuthi hayi kuthi yimi ngenze lento leyo kusinto othi ngayenza nana ngathi no wena wazi kanjani ukuthi mina ngiyagula dadeng ngoba uzi kimi uzongibuza ukuthi ngigrand na. And nami makafika bengisakhuluma nalo mjida wale ungikhaphile untuzanini
ePhulisong vele. Semakafika vele angazange angene nasesaluni because nomjida beyacanga ukuthi maybe ngizobuyela esaluni besipaki ngasesaluni. Ngaba like angeke ngibuyele esaluni. Ngizoya endlini mina ngiyolala. Umjida vela le 10 minutes ingangangidlula wavela vele wathi. Grand ngathi ya wathi kambani why uthi ngigrand athi hayi. Ngizoke ukuthi usePhulisong nani uyagula ukho grand nani. And lento la ngitshelanga muntu mina. Angitshelanga muntu. Umuntu bengitshelile vele girlfriend yami ukuthi nginenkinga so. And ifoni yami lo azange ngikhona ukuthi ukucommunicate nobhuti wami because I have another lontuzi ubhuti ngale naye unebusiness esaluni. Uyivela wangifaka kulezi zinto wangifundisa nani. Ngagcina nami ngazivulela esaluni yami yabona. Manje nobhuti wami vele bekangazi. Nje wami uthi makangifonela thola ukuthi ngitholakala vele efonini. Bhala imessage wabhalela ubhuti wami naye uzama ukungifonela abantu ababhaya vele enkilwezi nabo bazama ukungifuna nani bengatholakala. So angazi ukuthi maybe yibo labantu bamtshela ukuthi ngoba yena umuntu useduze nami bathi hayi hamba check uLloyd esaluni ngoba bathi angekho grand nani. Yabona? Yeah, kazi into engizama ukunitshela yona ne ukuthi ngiyazi ukuthi khona abantu bangabelieveli uluntuzaneni indaba zomuthi nani. But kulabantu babelievayo if inhliziyo yakho yakutshela vele ukuthi khona into eso kumele ufunde ukumamela inhliziyo ne because ezinye izinto ignore sigcina zikubulala yabona njengami angizange ngiba nalento ukuthi hayi ngithi ngibone ukuthi kugcina kanjani ngoba bangitshelile ukuthi kumele ngizame ukuya umuntu ozonginceda ngaye umuntwini vela wanginceda yabona into izina kanjalo. So vela iluntuza abantu banceda naye bahlezi bakhona and like abafuni imali ukuthi because abantu banceda naye nani bamnikeza leyo mali lenyana leyo ukuthi aphahle naye lapha for abaluntuza nini abantu vele bamenze ukuthi abe lo muntu awuye yabona. Enye into mina ngiyifundile like kule business enkulu lokuthini abantu enclose nabo like ama business enclose nawo senza same business la ngibona ukuthini akusiyo yonke into ukuthini singancedana ngayo because banalento ukuthini nemali ngafika umuntu athi ngikhala ngemali nani ngicomboleka imali so bebathi ngifuna ukustocka ngizoba nalento ukuthi hayi untwana vele oshayekile imnikeze imali kade leyo mali leyo uyesebenza mase akayibuyisela ku ubuyisela se inomuthi nje lento lezo affecta futhi. So yabo like into ngizitshela yona manje into ukuthi umuntu noma ngathi ashota ngento so as long as senze ibusiness elifanayo angeke ngikhona ukumnceda mina yabona angeke ngikhona ukumnceda. Ngaba nokuthi nami if lento le yangishotela ngiba nalento uthini ngiboleka komunye umuntu angayenze leyo business umuntu nje ngimaziyo ukuthi ngicela ungisize ngento eso yabona ngizokhona ukuthi pick up nami ngenze into zami kahle nani.